U današnje vrijeme mobiteli imaju uglavnom ovakve ekrane ili nešto malo veće, kao što su kod Minita. Međutim, što ukoliko bi vam neko ponudio još veći ekran, pa možda i dvostruko veći, kako vam se to čini? Predstavljam vam Minit X10 tablet, dakle tablet sa 10,1 inča. Kakve veze ima ovaj tu sad tablet u odnosu na ona prethodna dva mobitela? Ono su mobiteli, ovo su tableti. Oba dva, odnosno sva tri modela koja ste vidjeli i ovaj tu, znači koji vidite, imaju SIM utor. Dakle, s njima se može telefonirati. Minitov X10 tablet nudi praktički sve mogućnosti kakve nude i pametni telefoni, ali u daleko većem pakiranju. Pogledamo što se unutra nalazi. Inače, naočale koje koristim nisu dioptrijske, dakle ne koristim ih kako bih nešto bolje vidio na mobitelima, pa iz tog razloga trebam 10,1 inča. Ovo su inače računalne naočale koje se koriste pri radu sa računalom. Dakle, ugodnije je gledanje u monitor, manje opterećenje očiju i to je to. Ja vas podjednako vidim s ove strane i sa naočalama i bez inače naočala. Idemo zajedno pogledati što se nalazi unutar kutije Minit X10 tableta. Dakle, prvo otvaramo gornji dio. Dolazimo do tableta. To je baš ono pravi komad tableta. I što pogledamo i uključimo tablet, pogledamo što se još nalazi u pakiranju. Dakle, tu imamo upute, struni adapter i kabel za punjenje. Ovo je nešto malo duže. Idemo to izmjeriti. Dakle, idem sad s jedne strane na drugu. Vučem, još vučem. Znate koliko sam izmjerio? 2 metra. Ali nije to jedino što ćete uz ovaj tu punjač, odnosno kabel dobiti. Druga prednost ovog tu kabela uz Minitov X10 tablet jeste i način na koji se ovaj tu micro USB konektor spaja. Dakle, naviknuti smo da se micro USB konektor može spojiti u tablete, u mobitelu, pametne telefone samo na jedan točno određeni način, dakle točno onako kako je predviđeno, ali ovaj tu priloženi kabel se u Minitov tablet, a tako i u sve druge uređaje koji imaju micro USB konektor može upiknuti, odnosno spojiti i ovako i ovako. Znači uopće nije bitno kako ga okrenete, stvar bitno je. Ne smijete ga samo okrenuti ovako, jer ovako ne ide. Znači, bitno da je položeno ovako ili ovako. Pogledajmo sada unutar, znači, ove tu vrećice. Inače, vrećice, pazite gdje ih ostavljate. Nemojte ih bacati u smeće, nemojte ih ostavljati blizu male djece, nemojte ih bacati niti po ulici. Dakle, nije baš lijepo kada ovako nešto vidimo vani u našem okolišu, ali nije dobro ni kada se pojavi vrećica na otpadu, ono velikom tamo gdje dolaze ptice, ili pak u vodi gdje ih isto tako ribe mogu progutati. Dakle, ovo je tablet, evo možemo vidjeti, jako lijepi dizajn, jako lijepa kvaliteta sa stražnje strane koja nas čak asocira i na nekakav ugljik ili karbon. Ovako nešto baš ne viđamo. Pričali smo oko konektora, pa idemo pogledati sad na koji način se konektor spaja u Minitov tablet. Tu se nalazi micro USB konektor, znači možemo vidjeti da je standardnog oblika, ništa nije drugačije nego što inače, ali uz ovaj tu Minitov kabel, znači možemo spojiti konektor ovako, a sad ćemo konektor izvući van i okrenuti ga na drugu stranu. Dakle, kako god da se konektor okrene, bez problema ide. Naravno, rekli smo da ne može ići ovako.
Pogledajte još malo stražnju stranu tableta X10. Zgodno je što su tu na stražnjoj strani označene oznake, znači gdje se tablet uključuje, gdje se kontrolira glasnoća zvuka. Vidimo tu tako isto gdje je ulaz za slušalice, gdje se tablet puni. Imamo i tu stražnju kameru od 2 megapiksela i to je sve što ćemo reći o stražnjoj strani. Eventualno možemo reći i da se ispod ovog tu poklopca nalazi baterija kapaciteta 4500 mAh. Tablet jako lijepo leži u rukama, nije čak niti pretežak, a prije što krenemo na prednju stranu, recimo da je u Minitov tablet, znači sa ekranom od 10,1 inča, ugrađeno je 1 GB radne memorije, 8 GB interne memorije koja je proširiva sa micro SD karticama koje se inače smještaju tu ispod ovog poklopca, znači uskoro ćemo i to pokazati. Maksimalno se može smjestiti micro SD kartica do 32 GB. Operativni sustav je Android 8.1 Oreo, ali u Go ediciji, vidjet ćete zbog čega je taj Go dosta bitan. Što još možemo reći? Pa krenimo sa uključivanjem tableta. Dakle, tu se sada vidi tablet. Inače, tablet ima jako dobru vidljivost i na direktnom suncu. Koristi se IPS matrica koja pruža jako dobar vidljivi kut bez obzira na jakost svjetla, bez obzira na stranu s kojega se gleda, što je jako bitno kada, na primjer, isti video ili fotografije na tabletu, dakle na ekranu, gleda više osoba. Jer kad neko gleda direktno, on jako dobro vidi, ali pitanje je kako se taj tablet vidi, odnosno kakav je prikaz slike kada se gleda pod nekim kutom. Spomenuo sam Android Oreo Go ediciju. Sad tu je nešto jako bitno, a to je ovaj dio ovdje. Dakle, sada možemo pogledati neke od Androidovih aplikacija. U nazivima Androidovih aplikacija vidimo riječ Go, dakle imamo Google Go, Gmail Go, Assistant Go, Maps Go. Sve su to aplikacije koje su manje veličine, dakle manje zauzimaju prostor u memoriji i zbog toga onih 1 GB same memorije, a i 8 GB je sasvim dovoljno za prosječnog korisnika. Dakle, koliko ćete tu sad snimati sate i sate video materijala, naravno treba će vam velika memorijska kartica, spomenuli smo 32 GB, ali za sve ove tu nešto osnovnije radnje, inače tablet je prvenstveno namijenjen, znamo i sami, najviše za gledanje, te aplikacije će jako dobro i ugodno raditi i možemo reći da je omjer onoga što se nalazi unutar samog tableta i cijene koju ćete platiti jako dobro. Halo, jel se čujemo? Kako vam se čini telefoniranje na ovakav način? Dakle, izgleda smiješno, s druge strane vas može štititi i od vjetra, pa i od pogleda nekih možda prolaznika, od susjeda. Dakle, ima je prednosti ovako nešto. Zašto spominjem telefoniranje? U tablet, znači Minitov tablet X10 ugrađena je podrška za SIM kartice, znači za 2, 3G SIM kartice koje se mogu smjestiti tu na stražnjoj strani. Dakle, ubaci se SIM kartice, imamo mobilni internet, imamo i prijenos glasa. Dakle, s ovim tu možemo raditi što god nam doslovce padne na pamet, a možemo gledati i telefonske pozive. Dakle, nismo vezani samo za wireless, za nekakvu kuću ili ured, možda i u tramvaju pronađemo nekakav wireless koliko je funkcionalan, ali s ovim tabletom bilo gdje možemo krenuti tamo gdje ima signala. Za početak ćemo otvoriti ovaj tu poklopac. Bez ikakvog straha, znači se otvori i sad tu što primjećujemo jeste utvor za 2 SIM kartice. A tu nam se nalazi mjesto za micro SD karticu. Prvo ćemo staviti micro SD karticu, dakle ona se može jednostavno stavljati i vaditi, a zatim idemo na mjesto za SIM kartice. Dakle, ubacujemo
prvu i nakon toga krećemo sa drugom karticom. Samo malo da vidimo gdje je to mjesto. Evo ga. Evo ga. Sada smo naš tablet doslovce napunili sa svime što je potrebno. Dakle, imamo tu micro SD karticu i 2 SIM kartice. Tablet lijepo radi. Dakle, evo vidimo jako ugodno. Možemo pokrenuti neku igru. Recimo, ping pong. Istina, s ovim tu tabletom bi se možda moglo odigrati i ping pong koliko je veliki, ali mi ćemo ipak biti digitalni i napravit ćemo tu sada igranje. Evo ga. Sad je jako bitno da budemo usredotočeni na igru, a prije nego što ugasimo ovaj video, ponovit ćemo 4 osnovne stvari. Dakle, Minitov tablet X10 ima veliki ekran od 10,1 inča, ima Dual SIM funkcionalnost, to je druga stvar. Treća stvar koja nam je vrlo bitna za istaknuti jeste kabel dužine od 2 metra, dakle koji se može okrenuti na bilo koju stranu bez ikakvih problema. I sljedeća stvar koja je isto tako bitna za istaknuti jeste baterija kapaciteta 4500 mAh.